Do hapim në fjalën e Perëndis, Filipisianëve, kapitulli 2. Do lexojmë nga vargu 3 deri në vargun 15. Mos bëni asgjë për leverdin, as për mendje madhësi, por me purësi, se cilët çmojnë njëri tjetër më shumë se vetvetja. Mos mendoj se cili për interesin e vet, por edhe të atë të tjerëve. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishti, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbaje fort, por më e fort për të qenë barabart me Perëndin, por e zbrazë veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori, u bëi ngjashëm me njerëzit, dhe nuk u gjet në pamje të jashtme, por si njeri, por uli vetën duke bërë i bindur në deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisëm dhe i dha një emër që është për çdo emër, që në emrin e Jezu Krisht të përulet çdo krijesë ose gjallësë, qellore dhe nëntoksore, dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdinë e Perëndisë atë. Prandaj të dashurit e mi, ashtu si keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur ishe i pranishëm, po edhe më shumë tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje, se Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarin sipas qëllimit të tij. Bëni çdo gjë pa ankuar dhe pa kundërshtuar, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër bij të Perëndisë, pa të meta, në mes të njerëzve të pabindje e të çoroditur, në mes të cilit jeni ndriçues si pishtar në botë, duke mbajtur lart fjalën e jetës. Amin. Por të thot fjalë e Perëndisë. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Mos bëni thot asnjë gjë thot për leverdin tuaj. Μην κάνετε τίποτα για το όφελός σας. Por me porulsi se cili thot të çmoj njëri tjetrin më shumë se vetveten. Αν εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες εαυτόν. Në moment që dëgjoj vëlla Sotirin, thash unë Εκείνη τη στιγμή που άκουγα τον αδερφό τον Σωτήρη, thash unë fryma e Perëndisë dëshmon që neve duhet ta σκέφτηκα ότι μαρτυρεί το πνεύμα του Κυρίου. Prandaj thotë fjala e motra dhe vëllezër, Γι' αυτό λέει και ο λόγος, αγαπητά μου αδέρφια, çmojeni njëri tjetrin më shumë se vetveten. να θεωρήσετε αλλήλους υπερέχοντες εαυτόν. Duhet kemi atë që kishte Krishti. Πρέπει να έχουμε αυτό που είχε ο Χριστός. Duke qenë se ishte Perëndi, Ενώ ήταν Θεός, ως μορφή Θεού, nuk mendoj ku të mbahesh fort, δεν νόμιζε να απαγγείλει το να είναι ίσε με τον Θεό, por e zbrazi veten e tij, αλλά αυτόν εκένωσε, duke u bërë i ngjashëm me ne. λάβων δούλων μορφή. Siç hanin apostojt peshk dhe buk, Όπως τρώγανε οι Απόστολοι ψάρι και ψωμί, kështu hante dhe Krishti bashkë me ata. έτσι έτρωγε και ο Χριστός μαζί τους. Kështu duhet jemi dhe neve, të ham atë që i hanin apostojt, Έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς. Να πάμε αυτό που τρώγανε οι Απόστολοι. me Krishtin Jezus. Με τον Χριστό Ιησού. Çfarë hanin ata? Τι τρώγανε αυτοί? Buk dhe peshk. Ψωμί και ψάρι. Me çfarë jeton njeriu sot? Με τι ζει ο άνθρωπος σήμερα? Jo vetëm me buk, Όχι μόνο με ψωμί, po me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του. Dhe kush është fjala e Perëndisë? Και ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Jezu Krishti. Ο Ιησούς Χριστός. Duhet ta ham atë Πρέπει να πάμε αυτόν siç është, όπως είναι, pa e zgjedhur, χωρίς να επιλέξουμε, jo të zgjedhim gjërat më të mira, όχι να διαλέξουμε και να επιλέξουμε τα καλύτερα, ato që mundemi që na e leverdis, αυτά που μας συμφέρουν και μπορούμε, por ato që thot fjala e Perëndisë. αλλά όπως λέει και ό,τι λέει ο λόγος. Ato që janë shkruar në fjalën e Perëndisë. Αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο του Θεού. Atë që i tha Zoti Jozeut, Αυτό που είπε ο Θεός στον Ιωσουέ, Ιησού τον Ναβί, τον Ιησού τον Ναβί,
Και οφείλεται το στην αργό την ατουία θότ, Αυτός ο λόγος να μην απομακρυνθεί από το στόμα σου, por cuidese por τέτοιο dite nat, αλλά να το φυλάξεις αυτό, Και- να το μελετάς αυτό μέρα νύχτα, και τκες προκοπήθω την ιέτ. για να προκόψεις τη ζωή σου. Η αρρύτηκε limit, Έφτασε στο σκοπό. το σκοπό του. Η αρρύτησε σε σβατόι με περπικμερή, με γύρινε επενδύς, φιάλde επενδύς. Έφτασε το σκοπό του γιατί εκτέλεσε κατά πάντα το λόγο του. Δεκτέ με γύρινε επενδύς, γιο βέτο. Γι' αυτό με τη χάρη του Θεού. Πραντάει μότρα δε βλέζερ, Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, τζδογιό και τα μπόιμ, κάθε τι που θα κάνουμε, τα μπόιμ σικουρεμπόιμ por Κρίστη. να το κάνουμε όπως θα κάνουμε για τον Ιησού. Γιο por βέτεν τον. Όχι για τον εαυτό μας, Γιο και του ντούκεμι. όχι να φαινόμαστε. Σε ψεκρίστη νου κέρδη por του θόν και ουσικό κουσιάμουνε, Επειδή ο Ιησούς δεν ήρθε να μας δείξει, κοίταξτε ποιος είμαι εγώ, por βέπρα και αή μπόντε δεσμόνιν πρατέ. αλλά τα ίδια του τα έργα μαρτυρούσαν υπέρ αυτού. Δε σούμ θόσιν ακούν ο κόσκιου μπύρι Ιωζέουτ, Και πολλοί λέγανε, δεν είναι αυτός του Ιωσήφ ο γιος. να ιδιαίν και ότι το ρίχτη νου και αν τούν μες στην έσ βλέζετε τι, Από πού του έρχεται όλη αυτή η γνώση. Τα αδέρφια του δεν είναι ανάμεσά μας. νου κόσκιου είναι μπύρις δροκτάριτ, Δεν είναι αυτός ο γιος του Μαραγκού. τώρα είναι και είστε μπύρις δροκτάριτ, είστε μπύρι περεντής γιάου. Αυτός ήταν ο γιος του Θεού του ζώντος. Και εσμπράζει βετρετή δε έρδης η σερμποτόρ por τα σορμπούερ δε por τα δόνιετ. Που εκένωσε τον εαυτό του και ήρθε ως δούλος για να μας δώσει ζωή. Δε κιόφσε τι και μάρκτε γετσότε και μάρκτε ευτές, Και αν εσύ έχεις λάβει αυτό το κάλεσμα σήμερα, φιάλε περεντής τότ. ο λόγος του Θεού λέει, Μπάγε φόρτο μος του μάρε νηρήθω κουρόρε να γέτο στάντε. κράτα το, μη το λάβει κανείς το στέφανό σου. Δε μος το ζώη νηρή βέντινταν. Και μη πιάσει κάποιος άλλος τη θέση σου. Σε δίτεν και τον ζώτη τον αυτό είναι το οίκη μιλάφτη κέλ, Γιατί την ημέρα που ο Θεός θα μας καλέσει και θα φύγουμε στον ουρανό, ζώτη το βίντεο μάνε τάκι αγκάτι. ο Θεός θα έρθει να πάρει αυτούς που είναι έτοιμοι. Δε ρըμπί με κίσου το μπόετ νι δίτ, νι ώρ, νι σεκόντ, νι μομέντ, και ατέ δι άτι και λόρ. Η αρπαγή θα γίνει σε ένα δευτερόλεπτο, σε μια στιγμή που ξέρει Ναι. μόνο ο αγαθός Θεός. Ναι, δε νουκ το κορκόιμ κούρτο για τα δίτ, και του μπόεμι κάτι πράτε δίτ, Δεν θα δούμε ποια θα είναι εκείνη η μέρα ακριβώς για να γινόμαστε εκείνη τη μέρα έτοιμοι, πόρτο ότι εμιγείς μον κάτι. αλλά πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Σε δίτο το κοινού και πρίστη, αί το δίνει συνειδιέτ Την μετά. ημέρα που δεν ξέρετε, αυτός θα έρθει. Ζώτη να μπέκω εν γίδα.